Riperile amamkela eka Ngula Vutivi madyambe namuntlha hi langutisa tinhlokomhaka to hambana. Milangutisa Ngula Vutivi vito Nsuku Roland Baloyi. Isungula nongonoko hi langutisa nawu lowu tivekaka hi Bela Act, nawu lowu vuriwa ku va wu tise ku getsela ka mene eka mfumo wa nhlengelo. Nhlangano wa SATU wu xungeta ku kavanyeta ku pfula ka swikolo haxawa ni ku tlhela va xungeta ku yisa President Cyril Ramaphosa ekhoto loko a hlwela ku sayina swiyenge swa 4 na 5 swa nawu lowu. Ku hi pfuna ku langutisa mhaka leyi hi na xirho xa nhlangano wa SATU Walter Hlayisi. Tatana Hlayisi mi amukerile ka Ngula Vutivi. Nhlekani mi yingisara na hinkwavo. Inkomu. Mr. Hlayisi, swivilelo swa n'wina tani hi nhlangano wa SATU eka nawu lowu wa Bela Act ku nga va ku ri yini? Well, mi ta tsundzuka ku ri Bela Act leyi nkarhi ya ri bill yi fambisiwe ti-province hinkwato ku ri un'wana na un'wana la nga na lexi a lava ku xi vula xi recordiwa. So after ku endliwe process leyo ivi ku yiwa parliament, and majority ya ti-members of parliament va votile ku ri Bela bill yi va act. Kambe lexi nga hi hlamarisa hi ku ri president ivi a khomela ndzhaku ku clause 4 na 5 a ku no ku hata vulavurisaniwa hi yona. A ti boha ku ri hi ti 13 ta December n'hweti leyi Friday leyi nga hundza leyi va ta va hetile swilo leswi. So hi vona namuntlha se yi ri ti 17 ta December a ku twakali nchumu a ku vulavuri nchumu. So hi leswi hi nge swi komba nga ku a ku na ku tiyimisela ku implementa clause leyi na 4 na 5 and hi tiva yi ri ku ti majority ta members ta parliament va vote for ku ri yi sayiniwa in its entirety as an act. So hi lexi hi vilerisaka lexo. N'wina tani hi SATU a mi lava leswaku ku endleka yini? Well, I lava president I sign up act leyi yi kota ku va act leyi implementiwaka hinkwayo. Na vona marito lava nga ta tirhisa vatirhi va suspenda clauses 4 and 5. A hi lava ku ri suspension leyo yi susiwa. President a signa futhi ku ri 4 and 5 yi now must be implemented so that act leyi one yi implementiwa yi helerile. Hayi hi xiphemu. Hi ku vona ka n'wina i ni ntlhontlho lowu endlaku leswaku president a tsandzeka ku sayina 4 na 5? Well, mi ta tiva ku ri sweswiwani ANC yi le ka Government of National Unity na nhlangano wa DA, and hi vona nga ku president hi leswi n'wi khomelelaku ndhaku because DA yi na rito leri twakalaka in his government. So u va komba va tiyimiserile ku ri vona a va yi lavi clause 4 and 5 and u komba nga ku vona nga ku president u lava ku va yingisela kambe a hi ku hina we can't be hi khomeriwa ndhaku hi the few star minority whereas the majority va lava ku ri 4 and 5 yi implementiwa. Hi fale hi yingisela vanhu lava nga few hina hi tele so hi karhi hi lava 4 and 5 ti implementiwa. Hi lexi xi hi rilisaka xexo. Eka section ya 4 na 5 yi vulavula yini ngopfu leswi endlaku ku ri yi mi vilerisa? Well, 4 and 5 a ni ri mi ta tsundzuka ku ri yi ngopfungopfu i timhaka ta ririmi leri tirhisiwaka exikolweni. Khale a hi swi tiva ku ri lava va nhlonge yo basa a va kota ku ri va endla ku ri vana va hina a va vulavuli ririmi leri vona va ri vulavulaka ra Afrikaans. A va kota ku endla Afrikaans yi va only ririmi ro dyondzisa hi rona. Leswi vulaka ku ri vana va hina lava va nhlonge ya ntima a va swi koti ku nghena swikolweni leswo because a va endli a va dyondzisiwi hi ririmi lero. So sweswiwani yi susa Bela Act yi susa leswo.
and then yi vulavula futhi ku the school governing bodies admission policy ta vona a ta helele ka SGBs ti helela ka head of department ti nyika head of department ku ri a va na power ku ri a nga kota ku amenda policy leyi nga adopta hi a school governing body hi leswi va nga swi laveki leswo because a va lava matimba lama ya ku alela vana va hina ku nghena swikolo leswi ya helela la ka SGB kambe sweswi Bela Act yi ri no leswi swi fanele swi helela ka nhloko ya department yi nga HOD yena nga kota ku sign off on that policy ku ri yi pfumelekile kumbe njani so hi leswi swi hluphaku because mi ta matsundzuka ku ri malembe na malembe khale ku yiwa a khoto ku karhi ku sengisaniwa hi mhaka ta ku ri vana va pfumeleriwa ku nghena vana lava va pfumeleriwa ku nghena lawa hi karhi hisana le na le Bela Act yi ringa ku level the playing field ku ri vana va hina hinkwavo va kota ku nghena xikolo xin'we without ku va na ti-requirements to tika leti va nga ta ti va tekelaku ku ri va kota ku tikuma so a hi ku sweswiwani the playing field is level vana va hina va ta kota ku nghena laha kambe other sections leti ti nga kona a ti komba titlilasi tin'wana ti nga kona ta Bela Act ti komba va nga ri na problem na tona va na problem na leyi yi alaku vana va hina ku ri va kota ku nghena swikolweni swa vona and va ala ku ri matimba yo ala ku ri vana lava yo pfumela ku ri vana lava nga nghena ya nga vi na HOD hi leswona leswi swi nga ka section 3 4 and 5 leswi tsanisaka president ku ya mahlweni Tatana Hlayisi a swi tekeni president va nga sayini ku ta humelela yini swi ta va tikela ngopfu swi va tikela hi ndlela yini well swi ta tika mi tsundzuka ku ri hinkwerhu ti-progressive organizations swi ta hi pruvela ku ri ku va hi nghena ka government of national unity na DA loko va ku i ku tlhelela ndzhaku swi ta hi komba ku ri i ntiyiso a ku nge vi na progress in this country swi ta komba ku ri the minority ya ha ta kota ku va na a say over ku ri hina hi kota ku endla yini ku humela mahlweni na ku endla equalizer access ya vana na ku va na equal opportunities la ka tikweni ra hina so swi ta va tikela ngopfu president because handle ka ku ri yini DA ku vana va ngheni na yona ka this government leya coalition leyi a swi vuli ku ri va fanele va va na veto power ka hinkwaswo leswi swi fanele swi va ku kona swa progress so loko vo tsandzeka ku yi sayina swi ta tika Tatana Hlayisi hi twile mi xungeta ku yisa president ekhoto na ku kavanyeta ku pfula ka swikolo mi nga ku yini hi timhaka teto well a ni tshembi hi ta fika kwalomu ka ku ri hi tsandzisa vana ku pfula swikolo kambe khoto hi nga ya because i the way hi kota ku nga hold the president accountable hi ku va yisa khoto so that mhlambe loko va compela hi court of law va ta kota ku yi sign i khensile Tatana Hlayisi ku va mi na hina mi nga fambeli kule hi ya vuya hi vulavula emavhengeleni hi langutisa njhekanjhekisano wa rixaka kumbe national dialogue Ithlela imamukela nakambe eka Ngula ya Vutivi hi Musumbunuko President Cyril Ramaphosa u endle xitiviso xa leswaku Afrika-Dzonga ri fanele ku va na njhekanjhekisano wa rixaka kumbe national dialogue kasi ku hi pfuna ku hlela mhaka leyi estudio hi na mutivi wa tipolitiki Magic Nkhwashi Tatana Magic Nkhwashi hi amukerile ka Ngula ya Vutivi inkomo nsuku ni ku perisa ni le ka vahlaleri emasungulweni ya vhiki hi vona president va tivise leswaku ku va na njhekanjhekisano kumbe national dialogue i lexi nga tlhontlha president leswaku va endla xitiviso lexi ni nga vula ku va kombise ku endzhaka 30 wa malembe ya xidemokirasi i nkarhi wa ku va ku vulavuriwa tanihi tiko loko ku langutiwe mintlhontlho leyi nga koho etikweni hi ta tsundzuka ku eka mfumo lowu va nga le ka wona sweswi leswi
wa Government of National Unity va hleketa ingaku ku nga va ni ku vuyelelana ka vaakatiko ku nga kota ku va ku langutiwa emintlhontlho leyi nga langutana ni vaakatiko va kuma ku eswivono swa vaakatiko hi ku angarhela ku i yini lexi xi nga ta tani plan ya ku etiko evusweti lebyi nga koho ku nga ringanani loko ku ya ku mahlweni ni ku pfumaleka ka mintirho swi nga lulamisiwa hi ndlela yini. Ina 30 years irna xi democracy lexiwa mi vona swi ri na nkoka ku fika kwihi ku ri hi sungula ku va na minjikanjikisano leyiwa? Ka 30 wa malembe lama hi nga na wo ku ni vuxokoxoko byo tala bya ku swilaveko swini swa vaakatiko. Ni nga vula ku National Development Plan leyi nga ta malembe ndzhaku through National Planning Commission yi vekile swilaveko swa vaakatiko swi le rivaleni. Lexi xi lavekaka i ku va mfumo wu fikelela ku va wu fikisa swilaveko swa vaakatiko. Hambi vo yani le tiyunivhesiti swi lavisisiwile swo tala swilo leswi swi tivekaka swi tsariwe ehansi. Hambi ko wo ya ka Google u nga swi tiva swilaveko swa vaakatiko. Lero mbulavurisano lowu va wu lavaka president a wu na nkoka hi ku ya hi vonelo ra me ngopfungopfu loko mi languta ku vanhu lava va faneleke va ta ni plan i civil society ti-foundation ti nga vulavula loko va ri emfumo through parliament ku ni tikomiti to tala ti-portfolio committee to tala va nga vulavula hi xivoho eparlament va ta ni milawu leyi lavekaka. So ni nga ku mbulavulo lowu lavekaka a ku ve civil society hikuva va languta ku mfumo wu tirhe njhani ngopfungopfu eka ntsevu wa administration leti ti nga hundza sweswi hi tivaka ku sweswo leswi hi le ka administration ya vunkombo. Eka mjikanjikisano leyi hi nga va na yona endzhaku hi yihi mihandzu leyi mi nga yi vona? Swa tika hi ku ingaku ho ya hi mbombomela loko hi languta ikhonomi ya tiko a yi tshamisekangi. Sweswo leswi ni nga kombisa i swilo leswi swi tivekaka ku mintlhontlho leyikulu yi nga koho leyi yi khumbaka etiko i ku nga ringanani. I swilo leswi swa ha riki koho ha swi tiva ku loko hi languta mhaka ya rifumo ra ha tale emavokweni ya valungu ku nga nhlayo yitsongo ya tiko. Loko ku ri vaakatiko va vantima hi lava va ha ri ku xanisekeni va ha xaniseka hi mhaka ya ndlala vusweti lebyi byi nga koho. Hi languta ku swilo leswi swi lavaka hi vaakatiko leswi va lavaka ku swi tirhisa swo ya swi durha. Loko ku tlakuka petrolo swi tikela vaakatiko. Mhaka ya mintirho a yi kona hi vona vana va graduate tiyunivhesiti hambileswi na yona SFAS yeleyo yi fikelelaka vo tala kambe ka ha ri ni ku tsotsomba eka ku va vana valava loko va graduateile va kuma mintirho. So i mintlhontlho leyi nga koho hi vona va private sector va mabindzu lava na vona va faneleke va tisa mhaka ya ku va va tiyisa swa mintirho vuvekisi a bya ha tiyangi la tikweni. So i swilo leswi ku faneleke ku va ni ku khomana eka mfumo xikan'we ni va mabindzu ku va vaakatiko va kota ku va va fikelela ku hluvukisa ikhonomi leyi. Mi vona onge njikanjikisano lowu wu nga tisa ku boxeketa na ku kota ku fikelela vukorhokeri kumbe ti-problems leti nga kona laha etikweni? Ku nga ri lowu wu fambisaka hi mfumo. Loko njikanjikisano wo va koho wu fambisa hi ti-foundation wu fambisa hi minhlangano ya vaakatiko ni hi vaakatiko va nga kota ku ya ka mfumo va ya wu hlamusela ku gondzo leri mi nga leri ku ri tekeni ri hambukile a ma ha koti ku va mi fikelela swa aka swa swilaveko swa vaakatiko. So ya ku fambisa hi mfumo tanihileswi president va pimanyitisaka xiswona ku ta va ni ti-advisory committee hambileswi va swi vulaka ku ti-panel leti ni ti-steering committee leti ti ta va ti ri ni vanhu lava va vuyaka ka yo civil society. Loko ti za ti coordinate hi mfumo wu investa ka yo
vanhu lava se va tala ku va va nga ha endli leswi swi lavaka hi vaakatiko ku va ku va vanhu lava va ngo ti vuyerisa voxe va nga languti swilaveko swa vanhu lava nga le hansi. Mi nga fambeli kule loko hi vuya emavhengeleni hi langutisa migingiriko ya mavandla ya EFF na MK leyi veke kona emaheleni ya vhiki. Hi tlhela hi amukela kambe eka Ngula ya Vutivi. Emaheleni ya vhiki vandla ra MK ri tlangele lembe ri simekiwile kasi EFF bona va hlawule vurhangeri byintshwa. Tatana Nkhwasho, vandla ra MK ri tlangele lembe ri simekiwile. Mi vona yini xo hlamarisa kumbe mbone yini xo hlamarisa eka nkhuvo lowu va veke na wona? Hi ta tsundzuka ku ntirho lowu wu khomeriwe eMoses Mabhida I stadium lexi xi tekaka kwala ka nhlayo ya 49,000 wa vanhu. Va kote ku va endla half ya vanhu lava va languterile hi twe ndlela a kombisa ku va prasa va sabotagile a va lunghise mhaka ya switimele so hi ti last minutes va kombise ku va nge koti ku va provide kambe yoho a yi attendiwe kahle hi vanhu lava va yi seketelaka a yi lulamisiwe kahle yi sungule late ti nhlengeletano leti ti nga languteriwa tiritani to tala leti ti fambisaka nkulukumba Zuma lava tivaka ku va fike endzhaku nkarhi va languteriwe ku va vulavula hi awara ya 2 kambe va vulavurile lava nga kombisa ku va lava ku vona eminhlangano ya vanhu vantima yi va nyandza yin'we ku va kota ku va lwela entshunxeko wa vanhu vantima ni ku va kota ku hetisa evusweti eka vanhu vantima kambe lexi va xi lavaka ngopfu I ku va hlula emfumo lowu hi wu tivaka wu nga koho wa GNU so I nhlengeletano leyi hi nga vona yi va kote ku va yi fambisa kahle lani hi nga vona khale ka xandla xa president xa EFF Floyd Shivambu a ri ye mufambisi wa ntirho lero I ntirho lowu ni nga vulaka ku hi ku ya hi MK lava a va heta lembe wu ta va wu fambe kahle a va ringeta ku va kombisa ematimba lero hi kunene I ntirho lowu wu nga famba kahle kambe wu landzelele hi galadina leyi nga va koho matolo lani hi tsundzukaka vange loyi a nga ta tshame kusuhi na president Zuma a ta fanela ku hakeriwa tafula relero kwala ka ntsengo wa 2 million lero a hi tivi ku ive mani munhu yoloye a nga va ni nkateko wolowo wa ku va tshame kusuhi na nkulukumba Zuma a hakela mali yo ringana yeleyo ya 2 million. MK party I vandla lerikulu ra vunharhu laha etikweni hi nga langutela yini kusuka eka rona ku ya emahlweni leswi va tikombaka ku va ya va organized hi nga langutela ku va ringeta ku va tata tiko vana kwala ka 58 wa MP eParliament I official opposition party eMpumalanga va kota ku va kombise ku va tirhe kahle KwaZulu-Natal hi tsundzuka xin'wana xa nkoka lexi xi nga koho xileriso lexi xi nga nyikiwa Floyd Shivambu loyi tivaka ku I secretary general sweswo leswi I ku va a endla ku va kuma exifundzankulu xa KwaZulu-Natal a tsundzuka ku hi lava nga tirha kahle va kume kwala ka 45% kambe va hlule hi mavandla laman'wana hikuva ya tirhisana so sweswo leswi va le ku ringeteni ku va kota ku va kuma xifundzankulu lexi xa KwaZulu-Natal ku va vona ku va nga tirhisana ni minhlangano yini swi tikomba ku kumbexana va nga landza NFP hi tsundzuka ku hi xo xitulu lexi xi nga endla ku lava van'wana va kota ku va khoma xifundzankulu xa KwaZulu-Natal.
Ai languteni EFF hi vona va hlawurile vurhangeri byintshwa mi nga ku yini vurhangeri lebyi kwala ka 80 va ri CTC command structure ya vo leyi nga ni matimba exikarhi loko ku nga ri na conference ku ya tsundzuka ku NPA va yi khoma endzhaku ntlhanu wa malembe hi swi vonile nkulukumba Julius Malema i kota ku va a ye mahlweni a tanihi president wa vandla exandla xa yena ni vo tala va languterile ku imani a nga ta pfala xivandla lexiya Godrich Gadi ya nga xikuma xitulu lexiya so loko hi languta top 6 ya voho va tikomba va hlanganile lero va tikomba wonge loko vo kota ku va va khomana va nga kota ku va va vuyelela hi ku hatsundzuka ku va overtake hi MK and MK yo leyi va yisolaka ku yile ku va tekeleni ka varhangeri xihlamariso ni xivutiso xikulu ka ha ri mhaka ya Mbuyiseni Ndlozi loyi nga vona ematolo a karhi a navelela vurhangeri lebyintshwa eminkateko ku ye mahlweni so ka ha ri ni swivutiso swo tala ku hi ye Mbuyiseni Ndlozi vumundzuku bya yehe byi yime njhani eka xivandla xa EFF hi ku ha swi tiva ku a nga kona ka 80 member team leyi nga kona. Inkomu tatana Magic Nkhwashu Vambina hina eka Ngula ya Vutivi. Inkomu. Hi fike makumu ka nongonoko wa hina wa namuntlha loko mi ri na mahungu mi nga hi tsalela email eka ngula@sabc.co.za Facebook na X hi kumeka hi mahungu ya Xitsonga eka SABC. Riperile.